Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadian katu kane bakaladon ka jinx ngau na kiriu it football bat ki samla yale kai jongka West Khasi Hills. Kamtam hakasor nongston halor ka jing bom pau kerteng jongka West Khasi Hills district. Kabadai kawai na ki district kabalarem tam hapo ka jilla banyo ya kamadan yale kai football kababha. Wad hadian bakalayo i basahan riu teliki madan yale kai haga jilla kinyo ban siang dau plang plastic. Lengba ka projek kabalamang naga skim kilo India jong ka sarkar pedeng. Nagalyang jong UMLE ka nongston uba max milan bersan haba jubab cekilat patai kubor hagas ngi thoding. Ulaya thu da kabaong balapha ya kamang bansna ya ki jakashong bat ban siang da uplang plastik naga banta kamadan hanong pendeng. Bat ka jinge kabaya kendu pan kalong bakatay ka jaka kamday jong ka NDSE. Henry kadai jong katanat GAD ka sorkar jella. Bad hadu menta dang penbet la ka sorkar kakloy ni ban IT no ya katay ka jaka siya ka NDSE. Shushu uba Maximilian ula ongru bakum unong mikman un persyang bad artatien ba ka sorkar kan IT no ya katu ka jaka bakan long try no da ka NDSE. Habakran pat halor ki ay ki kam ba mau kum unong mikman ulale. Nagabantakan nongston ban kintiw yaki kam yale kai. Nagalyang jong uba Maximilian ula ang bahagi ni kisnem leng ba ka MLA scheme nagalyang jong u kumu MLA. Kumbalay pautali ula ay ban penba yaki madan yale kai. Bat leng ba ka scheme jong ka State Sports Council kumba khat artli la ay ban penba yaki madan. Bat mentala de ban pentrei bat kawai ka bakham he kadai halat kse kaban shna ye ki jakashong ki pat ba kata kumba sap hawai lak tengka ula pen pauru da kabaong baki yoi bakanong pathar stadium kabadan ha pendeng rei kabala mangsan klur tengka ha kabaka jingtrei onnom artatien bahapo ubenai no pra menta usnem on yo ban pendem kam yale kai sport ko ga district yuni nagaling jong hadi sistem baladap leng baga emre scheme kumba akho lai photo di ki madan lekai ngal ai leng baga emre scheme ban ha ka improvement di playground but leng baga scheme juga State Sport Council kumba khat actually ngila ai ban ha ki badan ban mentala dep tray ka kawai ka bakam he ngila ai gari ka Lakshya Sport Club ka banishna ya ki tugi ka shongka shong pekai jong ki bajba ki kade ka sitting kalari ka bare mang sa fuwei lak tengka Pakata gadi ka kamram junga kum nom ikmat banyo i bakikam yale kai sport apa ka konsti junga kina kiuspan kadonu ga jingkeno kini kisni bangi ngimyo ya kata ka artificial turf banam style ena yang ong tiba pila i ka stadium ka pada hutaya peningre ka balamang sangklu tengka ka baga jingtre nginum atatin bahapa ubenai di sembang tahun 9 pendek berinyo banpli pat hakabai dei pat ka madan hanong pendeng jo ka nostan district sport station ngilapa ka proposal Barsna ki sitting kalari baka artificial turf baka jing ga bangia perlu baka tege jaka kamdei juga NDSE katege jaka kamdei juga Northern District Sport Station katege jaka gadei juga GAD department bar hadu mentang ngidange penbaik la kasoka ka kloy ne ban IT no ya katege jaka syaka Northern District Sport Station nama ya betul nadu menishwa kasoka ka shimi gadei jaka ban penlongkum ka jaka penhiar kajaka senge helikopter iyo helipad paga ngabat kino kikam juga Northern District Sport Station ngidangeken ni kisni bang ngilapa pusat bangalathog banomba ngidon kam pansna artificial turf ya kamadan hanong pendeng kepada juga NDSE par kata gari ka thong ini bat men yai tristom par kajing meta nama baga NDSE kam don jaka kate ke jaka balong meta kade juga GAD department par karkum ka report ka record badan government ke jingbu ji thog government kapan i ba kate gade ka helipad kajaka senge helikopter. Tegi orang malam impat yuk ada kebebat ka jaka, kum ka jaka senge helikopter. Kan shenjing ke government bagan IT itu ka jaka Seka Northern District Sport Station. Pada kali itu kum nong pangan persang, bangin amtatia, baga soka kan sa IT no itu ka jaka, bagan nong try no ka Northern District Sport Station, but datang hanta. Kalau shenjing yang bangin berbahaya dengan malam.